Clement Kenneth Ongalo, Eminista loko Teso Affairs, ngese balebe, itungalo ipu mame podo kitosi, aitingi program sulu apugan kedaburacho, ikoni neno railu elos kintere, adotori bakoroko kali yake. These programs are many. They have been coming, they are not making a difference in our life. We had Edandikwa, Emioga, Uwe, Youth Livelihood Fund, but all these things the government is giving to you. You cannot tell me that on Apugan. That Apugan has right. Don't assume you just receive this money and you play around. What do you want the government to do? We cannot take over the administration of your homes. But many days, now from now on, we are the ones administering your homes. Mama is a Teso, the show to a tie, you know, that is the Jackie, Mammy is sitting. No, seriously, let us look into this. We are the problem, and the government cannot continue giving money and not seeing results. Apollo Kinto Akiro no Apollo, ko district aloko kapele biong, Jessica Pio. Ngese balebe, I grupu nu Emedaunak, keselom nitoso tela iluka chowa, amini toke da nyada, ilipite itunga tinga I programu lo ejo. Emedaunak kwa titakela kaisaro ni losto tela iwongon. Ijai soke de tela le bakai achowa. Ilo sadum ni Emedaunak kaisauni. Ijai kede tela le bakai aminito akoron Teso county ilo sense da dum ni Emedaunak kaisauni. Ijai kede etela le bakai kapele biong ami etela le bakai nyada u kapele biong sub county ilo sekes da dum ni Emedaunak kaisauni. Ijai kede etela le bakai matai long alito pari amina alito sub county ebet kes da dum ni Emedaunak kaisauni. So eraina arereng ni kutali mo kinate ker no kingangi na beira solo arereng atnono I grupu ni tungalo kapele biong adumu ni kapunu ngunu lelo surkesi ay ngarakin ka ale mariba koro kali yake. Iche kotomba Emedaunak kese bala siebe, epote aitoso misiriginelu, alomara swama biasara, teterike uni Apollo na ikali yake. Kapunulu idomuso, ebuna ijulake nikos kalia, owa itina lwe gitigita, na sodi tepedori kwa na inake nisho, kia unu i-businesses kosi lule miswama iso. Nara ile meje nyo, meje kada kade diyo, tomo business kosi. Ele mbere soke de monosek, ye soke de million keda kwa taka. Ndo kwa ni siringi, lo sa ngara ni so, bera gwela kine, abongu nete ne bongu no anwa anyu ni siringi lwe, dumnete so bengini bere jas keda iteng. De jas o kere, kede business, ichie tagete, ichie mena, ichie agaria, nga jo produce kapa chapa sun. Dengara kiengo engo kedo klinika kopani kadwe lugere tuoso mengo ere business. Nuko TV is Abraham Elapu ko district loko kapele biong.